конечно, давайте его поднимем туда. Вот он голод наш будет. К нам идут. Ребят, вольни фончик какой-нибудь, пожалуйста. Другую кнопку, во-первых, нажимай, а во-вторых, вольни просто фоновую музыку. Спасибо. Я один.
вообще мы приехали сюда с тротуаром, но он уже уехал. Кто? Biz hazır boşlarga, siz hazır mı dostlar? Tavuşlar ayaklarında. Selam dostlar, hoş yakınlaş ki varınızla da. Yakınırak gelin seni, yakınırak. Giriniz. Dostlar yakınlık giriniz. Buna birer hakkı uğraşıp mı? Moş yitirip mi? Ya sobayımız bizge hazır birer müzik koşur da boşlap çıkarız. Boşamadık neydi? Yok hala bu neofisyallik. Hazır Varasına kürüne ilk şartman, selamlar. alkışlarını tekşiremiz haydi. Hem doğuşumuzni tekşiremiz. Siz hazır mı? Yarın oysa boşluq indi. Bu bit. Bilgənsiz indi min tatarcha siyləşəm aksiyası ham bizga 18 yaş bu yil. Wow! Ha, to'xtayli. Tatarcha aytmishli wow tugul. Wow! Ey, bu yil To'qay tug'an kunida o'tkazila turgan legendar sho'rabizga 18 yil o'sib jetdik degan so'z. O'sib jetdik. Nep şulay, mine indi nişe yıl redden bütün dünya yaşlar formu bin tatarşa sileşem çorasınızdıra. Yami Music Label bizge yana tatar muzikantların oşa. Hem şorabızdan daimi sponsora, Dübette restoranı şilleri bugün gadetteki şefisini milli riziklar bilen sayılay. Oo, Tübet'e rahmet. Kişeviz Tula enerjiya vibe'ında uzaşa. Vibe'ında. Я могу Kardeşler, переписать, sen могу просто şu диктовать sözlerinde по bilesin переписке. sen Salavat Fatihdinov'la jırlagan avaz bilen vibe deysin mi? Ну, мен бит блогер, миңа
тренд табылырга керек. Аудиторияга Aa, месседжларымны tabii. заманча телдә җиткерергә тырышам. Туктале. Менә мин башка тренд турында ишеткән идем. Нинди тренд әле ул? Яңа тренд дуслар, татар сүзләрен күбрәк кулланып сөйләшү дигән тренд. Гомумән аны кайчандыр безнең әбиләребез керткән һәм хәзер ул мода яңадан кайтып бара. Бәлки күргәнсеңдер, яңа татарча пабликлар аны еш куллана. Ого, бу кринж түгелме? Нинди кринж инде ул? Лейла, кринж ул Татарстанда яшәп татарча сөйләшмәү, татар сүзләрен куллану ул рекомендацион. Синең телдә әйтсәң. Менә кара. 90-нчы елларда татарча сөйләшү ул мейнстрим иде, диме? 2000-нчы елларда зашквар иде. Сөйләшергә ярамый. Хәзер татарча сөйләшү ул яңа тренд. Ярар, аңладым. Гауга куптарма. Ого, син шундый сүзләрне беләсеңме? Гауга куптарма? Әлбәттә, ул сүзне Татарстанда һәркем белә дип уйлыйм. Татар рок музыкасы дигәч, иң беренче булып күз алдына гауга төркеме килеп баса. Гауга соңгы 10 еллыктагы татар сәхнәсенең төп рок төркеме дияргә мөмкин. Узган ел аларның Бичара дигән Стейджи проверь, включены. Приходит, не выйдет. Не приходит. Миша. Ну, у меня убери. Миша, телефон. Менә бит бу җырны ишетер өчен без әзрәк кенә пауза алып тордык.
Gavga indi, gavga. Qavga, qavga tartib əsər etkidə dostlar. Әйтеп бітмәгәнне сөйләп бетерим. Узган ел аларның qavgalarının Бишара дип аталган 3-нче студия альбомы чыкты. Мин ишеттем. Albomны шәп булган ул. Егетләр яшьлекнең акылсызлыгы, бер катлылык, самимилек, тугры бала, тугры була алу турында җырлыйлар. Бүген гауга төркеме белән бергә мин татарча сөйләшем чарасы алдыннан узган музыкаль бәйге катнашчысы Эльвира Мифтахова да чыгыш ясый, беләсеңме? Беләсеңдер, синең сценарийың бар. Эльвира Башкортстанның Нефтекан шәһәрендә туып үскән. 2009 елда Идел башкорт һәм татар җыры фестиваль бәйгесенең лауреаты исемен ия булган. 20-нче елда РТМ каналындагы Яңа йолдыз тапшыруында җиңү яулаган. Каршы алыгыз гауга төркеме һәм Эльвира Мифтахова! Гауга төркеме. Шакырабыз сезне. Әйдәгез каршы алыйк гауга төркемне. Көчле иттереп. Кайда Эльвира кайда? Мифтахов. Эльвира. Оскар кайда? Оскар. Барысы да монда, барысы әзер. Гауга төркеме тагын бер тапкыр, тагын бер кат каршы алыйк. Şefkat süte Bas sebibe, bas kumlarına Suyu bassal sebibe Alsal soğuklarına Şefsin az Bas sebibe, bas kumlarına Suyu bassal sebibe Alsal soğuklarına Şefsin az Ebibe kurkanlı gıdıktan Ebibe uzi bulan gıdıktan Ebibe mantur, ebibe yepsiz Edebi günde, edepsiz Ebibe mıybi bu böyle Ebibe mırlı cezası şeyler Ebibe şayran, ebibe mırız Ebibe bütün yarına nergirlerimiz Bulduklarımız Kuplarız Bas ebibe, bas kumlarına Suyu hassas ebibe Azaz umlarına Şefsin az bas ebibe Bas kumlarına Suyu hassas ebibe Azaz umlarına Şefsin az
Gülmemek şiddet süter. Selam. Şirek tahtada yaman şiddete, şirek tahtada yaman şiddete, şirek tahtada yaman şiddete durma, sikirte gide, tibe ütte, bir şeref yüreğine girdi şeref, bir şeref, bu lezzet şeref şeref, bir şeref. Yüreğine girdi şeref, bir şeref müebbet, şeref. Buranda kaldı şepşelem, aşığım buranda kaldı şepşelem. Men kız aldığında kaldı şepşelem. Tırma sikirte yumuşağından şemete, bir şeref yüreğine girdi şeref, bir şeref bu lezzeti şeref şeref, bir şeref yüreğine girdi şeref, bir şeref müebbet şeref. Bir şeref yüreğine girdi şeref, bir şeref bu lezzet şeref, bir şeref yüreğine girdi şeref, bir şeref müebbet şeref, bir şeref, bir şeref, bir şeref. Hozir bu sahnada Shokuram birinchi topqir bu festivalda qatnashacak Elvira Miftaxova. Elvira Songs. Барысына да сәлем. Яхшы кәйфләр.
Yaratışı beşik bu dünyada Dileklerden şına aşırır Yaratanlar var siyerse Yanlışlardan bulmaz yanlışlar Yaratanlar siyerse Herkese yanlışlar Yaratkanlar beslesinler Yaşar kışık onları canlarga Hisler bilen cırlamanlar yürek Yaradan gibiydik yaralarga Yaratkanlar siyerdiyse Yazmışlardan bulmaz yanlışlar Yaratkanlar siyerdiyse Herkesin bağışlar Yaratkanlar siyerdiyse Yazmışlardan bulmaz yanlışlar Yaratkanlar siyerdiyse Herkesin Rahmat Zul. Ақылым жүрін білесіз ме?
sende yaz. Sağında yürek sineteli akıllar barışılır yada şu halde harap kına bulup koymasa. Sağında canım sineteli akıllar barışılır yada şu halde harap kına bulup koymasa. Sağlandım, 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 Зур рахмат. Біздің соңғы жырымыз Аламан еді. gel yanıma, gel yanıma, gel yanıma, benim alıma. Gel yanıma, gel yanıma, gel yanıma, benim alıma. Şiir tüptülere, cipsüdülere, jilere ise, sine isemler, kallarda bakar, leyler heykel, ışıtıp sınırına, zifahım güzel. Gel yanıma, gel yanıma, gel yanıma, benim alıma. Gel yanıma, gel yanıma, benim alıma. Tanı ötkürler, yakına yaman şeyler, kollar. Gel yanıma, gel yanıma, gel yanıma, benim hanıma. Gel yanıma, gel yanıma, gel yanıma, benim hanıma. Şiir tüptülere, cipsüdülere, jilere ise, seni isemler, kollarda bakar, türlüler heykel, ışıtıp sınıma, zifahım güzel. Gel yanıma, gel yanıma, gel yanıma, benim alıma. Gel yanıma, gel yanıma, gel yanıma, benim alıma. Tanı ötkürler,
Teklep dünya diptigiz bizden saydingiz dilesen indice duvar bizim siz gir yanıma gir yanıma gir yanıma gidim ağlama gir yanıma gir yanıma gir yanıma yine. Gir yanıma benim ağlama gir yanıma gir yanıma gir yanıma benim ağlama gir yanıma gir yanıma gir yanıma benim ağlama gir yanıma gir yanıma gir yanıma. G'avg'o turkumi! Давай. Birgalab. Gil yanıma, qamal qarshına. Gil yanıma, qamal yanına. Gil yanıma. Bu ko'rsatdilar Qarshına. Ro'qmayma bu ovulda. Moshni bo'ldi, kuchli bo'ldi. O'ta bo'lgan hitlarni chirladilar boyimi. Aye, shu g'avg'o turkumi har bir jir hit bo'lashar. Hamda hit so'zi. Hit so'zi, ha, Nishik bo'ladi sizlar kim bilan? Totar so'zlarni qo'llanirga kerak deydi. Totarsha hit nishik bo'ladi? Kimning ideyalari bor? Ularning terisida hit so'zi. Masalan, hozirgi vaqtda bizning aytlar, anilar ima hayt deydilar. Kurashchilar olar deganda, ko'targanda hayt. Haytda bo'laydi. Ayya. Asratkina oyoqlarida qo'shsalar. Ты хочешь поставить? Если да, то тогда быть Киев? у меня. Kiyov. Boy bir karatistlar, totar karatistlar albatta sit deb turishadi. Давай. Yara, anladım. Haytmi? Totarsha hayt bo'ladimi? Hayt deb aytamizmi endi hozir? Подожди, называется это да, итальянский Что, язык, Паша? это Tarjimasi который- yo'qmi? Hitmi? С которого начинали дышаться и совсем Yara, попадать. olsa olg'a toba shig'ish yosayasha Ayrat Xayrulining da totarsha haytlari jidarlik. Masalan, ko'pdan tugul chiqqan jirinda ol Simbos Abiba kebek, Jirla Alfiya kebek, Yorat G'aliyabanularni o'zdirib deb jirli. Obow. Qizlarga qarata big zo'r zaproslar ekan bu yigitning. O'zi salovat kibir shirlim ekan hali. Hayda tinglab qarang. Qarshi oling'iz, do'stlar, Ayrat Xayrulli. Navitaram qarshi oling. Salom.
Hayırlı keyif.
Yarın Aliye banalarına uzdırıp Şunday şiber bugün sen şunday şiber bugün Haman Ali geçengeden oynamağan Əzim basətik bəqəbik şırma Əlfiyə qəbik yarın Aliye banalarına uzdırıp Şunday şiber bugün sen şunday şiber bugün Haman Ali geçengeden oynamağan Əzim basətik bəqəbik şırma Əlfiyə qəbik yarın Aliye banalarına uzdırıp Şunday şiber bugün sen şunday şiber bugün Haman Ali geçengeden oynamağan Rahmat. Bugün ısı Qozonimda jay nihayat Qizudan tugul bosh sendan aylana Shoqiraman seni kishga Seni jetaklab Azirman yo'g'ar g'ashili tunda Qozon uramlari ko'pni ko'rgan Bugun olar Quvamirlar bizning baxtga Soq-soq otlab boram yonimga Qo'ya oshiqqanni qo'shiram Ko'zlarigina so'tab qonimni Osha jonimni, o'qi jonimni Suvini yubor yoningda yo'llar shaharda yetim Nega baxtli nega bayting Qozonimda senman Suvini yubor yoningda yo'llar shaharda yetim Nega baxtli nega bayting Qozonimda senman Qildi dunyo o'ram xo'jasi jilishing Adabsiz u seni yurganing Menim ko'nglim shuni bilmay Seni jetaklab yo'g'oldim men eski jilitunda Qozon uramlari ko'pni ko'rgan Hazin olar, quvanalar bizning baxtga Shoq-shoq otlab boram yoningga Qo'ya oshiqqanni qo'shiram Ko'zlarigina so'tab qonimni Osha jonimni, o'qi jonimni Suvini yubor yoningda yo'llar shaharda yetim Nega baxtli nega bayting Qozonimda senman Suvini yubor yoningda yo'llar shaharda yetim Nega baxtli nega bayting Qozonimda senman Suvini yubor yoningda yo'llar shaharda yetim Nega baxtli nega bayting Qozonimda senman 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 Bek zo'r rahmat. Oyrat Xayrulli Aferin. Qozonda men ham siz Qarab turamiz sizgaymi Kim motor bi shularga stiker bilan bo'ldim Bo'laklar beradi. Boram bo'lakdan Deydi. Kimni saylading? Kim shabiy? Nima qizlar O qizlar bilan ular shabiylar. Biganlarni qarab turamiz motorni biyigiz sizga da bo'laklar bo'lar Abilarga stiker pak O berdingmi? sırada mümkün buldura almayayım bitinde. Yarasha. Добро. Мурат, Ильгиз была Зумерма, первая, да. Потому что Никос четвертая. Я Миллениалма. Вау. Millenial ул millioner bilan nishikda bo'lsa maylimi? Millioner bilan bo'lsa. Yo'qla, millenial deyip bu 80-ci, 90-cı yıllarda doğan kişiler neydiler? Şu milleniallarmi? Ay. Men bu kishilarni bundan shotar edim. Ular bit millatning o'zgarish shurunda tug'an bo'lsa. Men ularni milleniallar tugul, milletniallar deb atar edim. Yarar Murat, sen жаңа to'xta terminologiyasini qo'llab topirsan. Amin, kelasi boshqa rashidirda sevib turam. Anastasiya
Makarova. Tatar tilinde jırlavşı Rus kızı. Tatar estradasına yoğalık olup kiyen kız var kumuli bilen tatar tilin öğrenirge. Başkalarını tatar tilin öğrenirge ilhamlandırışı. Hem tatar medeniyeti üstlerine umuşu kızımız. Тем премиясы, Туған тіл телеканалы премиясы, Болгар радиосы, Milli музыкаль премиясы иесі Анастасия Макарова. Qarşı alınız Anastasiya Makarova. Здравствуйте, дорогие друзья! Я поздравляю вас с праздником и хочу подарить вам прекрасные композиции. Это наверное тоже ничего не Ну, отлично. Скоро мы тоже увидим. Хорошо,
здесь есть вот Спасибо, Бигзарыха. Рахмет сиңа. Макарова, бик зур рахмәт. Рахмет. Тек. Алға таба шығыш ясаячак артистыбыз. Күп санлы премиялар һәм бүләкләр ясы. Так, Марат, син нәрсәдер бутыйсың кебек тоела башлады миңа. Без бит пирамида залында түгел. Сәхнә артында ялтыравыклы костюмлы егетләр йөрми. Батларны да, чүпрәкләрне дә беркем дә сатмый. Син үзеңнең списокларны яңадан кара әле. Фата бар кебек. Юк, чынлап әйтәм, менә укып та күрсәтәм. Әйдә. Татарстанның от казанган артисты по версии своей әби диелгән икән. Каршы алыгыз. Ну әни премиясы лауреаты. Интернетта популяр булган Кара медиа проекты авторы һәм яңа татарча поп жанрында иҗат итүче музыкант Энекәш. Энекәш. Каршы алыгыз. Открою. Энекәш. Ничек, микрофон? Микрофон эшләми. Минем Энекәшмә микрофонны Сейчас анда кнопочка бар, Энекәш. Кабылган икән. Менә минекен ал. Хәзер ярар. Мин үземнең жизньне тәкъдим итәм әле тагы. Мин бер үзем генә килмәдем. Киләлемдә. Сәлам дуслар! Заслуженный диджей Татарстаны Сулейман Жизни базарда эшли. Менә килде кунакка. Бәйрәм белән котларга килде сезне. Бәйрәм белән сезне котлыйм. Менә, хочется инде әйтергә. Нормально делайте, тяп-ляп не надо. Менә, все, рәхмәт. Эшләре бар иде әле. Хәзер килә ул безнең янга. Проверяем. Бер нәрсә эшләми, хәзер 5 минут. Раз. Все, эшли. Рәхмәт, бик зур. Что-то катырак булды бу. Все, башлыйбызмы? Әйдәгез бергәләп! Кул алкышлыйк, дуслар! Ишетмим, тагы катырак! Син шундый бердән бер карашың минем әйләндердең башны. Син шундый бердән бер табышың минем үзгәрттең язмышны. Карыйм сиңа күз алмыйм, исең клубның утларында.
Dashme, dashme, dashme. Yaralar isteme. Yürekler yandırar, dansbol ortasında. Yanına girme, kapına kurma. Yürekler yandırar, dansbol ortasında. Yanında, yanında. Yürekler yandırar, dansbol ortasında. Yanına girme, kapına kurma. Yürekler yandırar, dansbol ortasında. Yanında, yanında. Yürekler yandırar, dansbol ortasında. Dilgiz Biksur. Rahmet dostlar. Они сама закончилась. Nechik hallar do'stlar? Tag'i bir shularga biraz shur sizga. Kunlar o'tadi, tunlar o'tadi. Mahabbat nega yonib bitar? Yetmadi yolg'iz. Tilga jonim yaşayamam sensiz. Tilga jonim. Tunlar o'tadi, tunlar o'tadi. Mahabbat nega yonib bitar? Turli
taştan gitmem ile döngelenme canına yaşayamam sensiz döngelenme canına belki hislerimiz bari yalandı belki hislerimiz bari yalandı benimle yalnız döngelenme canına yaşayamam sensiz döngelenme canına Mahabbet nega yanıp öter Nufsa biraz birge vakit ciddi Rahmet bik zor dostlar, bik көңелле булды sizning bilan булды Энекеш. Rahmet. Жизни Сулейман. Шәп булды бу Энекеш. Rahmet. Birine foto çekelim. Әйдә. Bizning oilaning eng yaratgan artisti bo'lirga tez bu. Mana. Foto, Энекеш bilan foto tushirga. Qizlar qaysizni yana tusha olaymi? Onam bilan fotoga tushasiz. Men aytam sizga kelajakda eng populyar yulduz bo'lirga tegish bu yigit.
Kaçma. Elbette. Senden kol elbette. Yarın. Murat, sen Reels'lar düşürüyorsun mu oğlum? Reels'lar? Әйе. Nasıl o? Min Reels pişirem. Reels'lar nasıl o? Bir ne sebebim bu Murat? Değil mi? Şundan da. Trendda tugulsin. Reels'lar ol ayrım bir türlü zamança sənğət türü diyerge bula. Alarını matur edip, düşürürge bloggerlar üretti üzlerinin Reels'larında. Reels'lar düşürü turunda Reels'lar düşüreler. Murat, sen şunu düşünüyor. Yok indi dушнила түгел, татарша душнила ничек була. Вот тыншу була алайса, тыншила дейін. Әсіңа шыннан да хава жетмәсә, бәлки алға таба шығашақ артистыбыз ярдәм итә. Әйе? Чөнки аның проекты «Дышать» дип атала. Проект авторы Гүлназ Шакирова. Аның бұл-бұлым жырына düşürülген клип интернетта меңләгән караулар жыйган. Qarşı alığız, Дышать проекты. Şemsiz. Һәм Гүлназ Шакирова. Biraz мәхәббәт турында җырлап алыйк. Рәхмәт. Biraz биеп алыйк. Борын заманда яшәгәндей Şemsiz. Қаларыңыз нешік? Ярый. Бүгін бигерәк та қызу инде бите. Әйдәгез тағында ісі болсын үшін бірге жырлап бейіп алайық әлі. Бұл жырда сізге сөзлер таныш болыр. Шоңа көрә диджей. Бұрын заманда яшәгәндей. Басқасына бипәр, сен басмасаң мен басам. 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 Бырақ бас, бара теңкеді пара. Gözlerim senin kara, sevmemin min bara. Bas, bara işlerim alğa, көңлеңе yakın olma. La. Karama meni, sen karama. Gözlerim benim bittim kara. Yaratma meni, sen yaratma. Benim yüreğim teybe, bir başkağa. Sen basmasın ben basam. Baskısına biter, 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 sen basmasın ben basam. Baskısına biter.
Рахмет, Биксу. Şep oldu bu. Dostlar, alkışlar birbirinize. Çıkmayın bay. Yarar. Kimdir tatar tilin öğrenu hem söyleşu bik kotlaulı değil. Şoğa göre dostlar, tatarша jırlar tыңларға, videolar қарарға, kitaplar оқырға, бүгінгі концертіміз кебек татар шараларына ерерге. Шул ышрақта татар тілін үйрену квест болып тыйылмаяшақ. Бик дөрес сөйлисең син, Марат. Шөп шын татарша квест ул ел сайын мин татарша сөйләшәм акциясе алдыннан Бөтен дөнья яшьләр форумы тарафыннан мектепләр арасында оештырылган Казан квест. Казан квест уйны. Шәп. Бармы монда катнашучылар? Чара бу ел дәвамлыгына узды. Һәм бүген без аның җиңүчеләрен игълан итәргә һәм бүләкләргә әзер. Казан квест шарасы Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләрен туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәмендә башкарылды. Җиңүчеләребез чыккан. Орда Казан квест шарасының спонсорларын әйтеп китик. Дуслар, спонсорларга кул чабабыз обязательно яеме? Әйтеп барам. Һәм Казан квест шарасының җиңүчеләребез каршы алабыз, чыксын. Бары кул чабабыз яме? Алга киемнәр бренды, Туган авылым комплексы, Казанская панорама күргәзмә комплексына да рәхмәт. Галиәскәр Кавал исемендәге Татар дәүләт академия театры, Кәрим Чинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрына да рәхмәтләр. Абдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театрына да бик зур рәхмәт сезгә. Сәләт яшьләр үзәге дәүләт оешмасы Шах Баклава, Бәхләвә һәм төрек бәлешләрен китереп бирү хезмәтенә дә бик зур рәхмәтләр. Selam dostlar. Keyifler nişek? Keyifler nişek? Tağın bir keyifler nişek? Siz җиңүчеләрне белергә әзерме? Димәк, башлап җибәрәбез. Бу ел безнең квестта 19 команда катнашты. Мәктәпләр бәйгесендә 37 мәктәп катнашты. Димәк, тулысынча безнең 18 район катнашуында узды безнең квест. Һәм иң беренче булып без катнашучыларны чакырабыз. Катнашучылар, сез моннан узып, күрәсезме, тегендә барьер бар, монда. Шуннан узасыз. Һәм без сезне чакыргач, бу сәхнәгә чыгасыз, яме? Аңлашылдымы? Шәп, башлап җибәрәбез. Димәк, катнашучы дипломы Казан шәһәре Совет районының 180-нче күп профильле билингваль гимназиясе. Җитәкче Леулова Лилия Хәмбәл кызы, Сагырова Ләйсән Данил кызы. Дуслар, тиз йөгереп чыгабыз, яме сәхнәгә әйдәгез. 180-нче гимназия менә монда киләбез. 180-нче гимназия.
Qatnaşuvchi diploma Tatariston Respublikasi Tilayshi munitsipal rayoni Tilayshi o'rta umumiy maktabi yetakchi Garipova Razila Abdurg'afur qizi. Xotiraq olqishlar do'stlar, xotiraq. С этого, первого, который потом, второго девятого. Tatariston Respublikasi Zilnatoysk munitsipal rayoni Qiymatinov ismidagi Asinova gimnaziyasi. Qozon shahri Yangisayn rayonining 25-tip umumiy bilim maktabi. Qatnaşuvchi diplomi Qozon shahar Uyat-Tizilish rayoni 37-gimnaziya. Первый микрофон будет поставить. Aydagiz tezroq sahnaga 37-gimnaziya. Gimnaziya kutib qolamiz sizni. Qozon shahri Yangisayn rayoni 89-maktab. 89-maktab. Qatnaşuvchi diplomi Qozon shahri Uyat-Tizilish rayonining 26-litseyi. Qo'llaringizni jallamisha, qo'llaringizni jallamisha, qo'l chavag'iz do'stlar. Qatnaşuvchi diplomi Innopolis maktabi. Слушай, ну там у нас херня выходила. Поэтому я думаю, нормально находится. Да? Demak, biz qatnaşuvchi diplomi berib bitirdik. Hozir biz nominatsiyalarga ko'chamiz. Nominatsiyalar bizning kichkina bo'laklari bizda bor. Qozon Quest o'yinida qatnashuv uchun eng usta taqim diplomi bilan bir tug'an Maqsudlar ismidagi Buyukdov 5-nomerli umumiy o'rta bilim beruv maktabi bo'laklarini yetakchi Zaxarova Albina Aleksey qizi. Sizni sahnaga chaqiramiz, tezroq kelingiz. O'zingiz uchun shotlangan shotlanib qo'lchamig'iz hali. Mana bitalar qatnashib qolmalar, bo'laklarda olalar. O'yinda qatnashuv uchun eng kreativ taqim diplomi bilan Qozon shahri Yangisayn rayonining ingliz tili tilini o'rgatiladigan 9-o'rta umumiy bilim beruv maktabi chaqiriladi. 9-maktab sizni chaqiramiz. O'yinda qatnashuv uchun eng birdam taqim diplomi bilan 9-o'rta umumiy bilim beruv maktabi bo'laklanan Yorsholli shahri. Shollilar qotiraq qo'lchamig'iz aydagiz. Kim bor bunda shollidan? Aferin. 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 Hem so'nggi nominatsiya eng aqlli taqim diplomi bilan Almat rayoni Mehmet umumiy bilim beruv maktabi bo'laklani. Sahnaga Mehmet maktabi chaqiriladi. Mehmet maktabi diplomin odamlar albatta olib ketadilar. Ular menda bo'lsa. Demek biz o'rinlarga ko'chamiz. 5-o'rinda bizning 3 taqim.
Казанкой стойында жеңу үшін 3-ші орын дипломы 59-ші көп тілі гимназия Адымнар Шаллы мектебі шақырылы. Үшінші орын дипломы білән 20-ші гимназия бүләкләнә. 20-ші гимназия тиз-тиз технігі мінәбіз. Üçüncü orun diploma Arşa rayonu